yang mat hukuman bansi gondonya masa kerajaan Nabi Sulaiman yang mat hukuman bansi gondonya ni basi uro Nabi ja muen ka dengan angin sajan seruta kan Nabi nedu atu kurusi angin bapot lengan siklap mata kan Nabi nedu atu kurusi angin bapot lengan siklap mata oh bersaret roba sabah tempat gemusyawarah kenebah raja Nabi gedanyang bak mandum cicem toh sereka temlon boh ke raja Nabi gedanyang bak mandum cicem toh sereka temlon boh ke raja seot po jam po tuanku ampun nyo pasi gam non boh ke raja sebab si gam non rupa nu cedah lagi ngon hebat bule mata sebab si gam non rupa nu cedah lagi ngon hebat bule mata mata di bulat babamu kue lupa tak sabar di gambar raja Nabi Sulaiman masayan tujuh tukem dum cicem lah